more than 20 from high. He ke boela ko kholong ko high ke a butse re ke bona di miss call ke ena ngwana wa ke peleng o re mma hape mma wa lwala mma o re thibile mafatlha. So ke hopola toro ela ya ka ela ya hore o thibile mafatlha and then ke bile le solution mo torong ya ho epolla nthwela meola na yepa ho ya spirit. Ke ra ngwana ka kere ke kopela o monise spirit tsa spirit o mo tshelle tlhakansele metsi o monwise ka nnete ngwana ka ira bjalo. After some few minutes ke tlo phone ke ba re mama hape mma o tlhatsitse something like sentlha sa no yane but ke dibuko ene di a phela. So ebe ke bara ke ere ke khopela ko mmerekong ke tla hae ka khopela mmerekong a go ne phone ka mo e re kwa se seng se a vibrate mo ya o ka tswela pele ga dira then ka fitla mo hae ke fitla mo hae ke kera ile hore ntwe ba bontsha tsona dibuko tsena di ka mo hara bucket di a tsamaya mara o di khwile then ho di tlhatseng ga hae ke ha ile hore o thoma ho moy o thomo hema pile mapele mama o thiberile and then a bua a ntsha diboko o ka re sentlha sa diboko so ene di phela o bolla ka toro go ba bolla ka ntwe e diregileng ke ntwe e diragetseng but nna ke bone mo torong as motho a epela something mo gate so ke tlhaloganya hore the time ke rora toro motho a epela sole ke the time ntwe ne diragala mo yena dibuko tše ebele dibuko tše di hwileng ka ba be di phela di tsamaya di phela di nyeume ka mara bucket and then o dintse like di le round so yeah o sort of bolo nyana ke nyaka go kwa kuku ka selo sa a lulelle sona pele kuku o lulele motswadi nna irile ke tla ko lesong ka bona kota e yelo e phatsima mo jarateng mo mo ranang wa shene mo teng ka tsa kota e la ka e rathantsha ka tsa pampiri ya sione ka itshuma se ke tshua wa ne le ka bo 11 o'clock so awa monsaro tlhoke tlhole pile ntšubana ka bo 12 ke robale ntse ke utlweletse mananeo khwatla ha motho o ka re ke monna kho ya hae a re le dio kwa re ke di threats tse telle ha fitla monna mola a re ntshorisa sa telle ka tswa ka nna hatsi ka bitsa ha ba nkutlwe ka bitsa ka ba nkutlwe a ntshorisa boroko mothola boroko bola ya bontshwara ke a tla mo ditlhong tsaka ha fitla mo ditlhong tsaka ebe ke phaphama he ke phaphama ka nna hatsi ka barago mo mpetong waka a ba tlhaga mothola ka ditretsa e khupetsa matlho ha e khupetsa matlho la bio thoma o rwa ntshwara a ke itse gore matla ago ke a tsere kae ka gore ke palela ko ema ke palela ko tsamaya ka tshwara mothola go mo tshwara o a thella ho ke mo tshwara ka meriri ela e khupetsa tlhogo he ntse ke la lena ka mokamoreng shula mothola o tshabela ko dining room ke mosala morao ko mo dining room mothola a tswa ka khona ya dining room ha sna tswa ka khona ya dining room he ke bitsa ya ba hona ba nkutlwang ke tlo weifa ka montlung ke weifa le go tsamaya ko ntle ke thota di pulana tsa ka dikobo tsa ka ke robala le bana ke tlhatlhana le bana ka mokamoreng le bjano ke sa weifa le nka bona le tlhokwana mo jarateng ke saba le go le tshwara kota ela ke ona e le mathata ke tsore e tla e le ko kae go itloseng haka ne ke sa itse re ntho kota e beile ke mang or ira eng because ne robetse
mo jarateng ke re go na difra tsa dikgong kota ya ke tsore e tlohile bjang ko hatshe ya wa ema ko hara dikota ha dikgong ke ntho e ileng ka e tseya ka e roba ke tlo bona tsona dilo tsa moloi wa di-threats thank you nke a tlhalose ya diboko tše di tšweleng mo go yena gore di mo thomile jwang and then go a diragala eng diboko di tšwa mo mothong di phela ke tswile diboko a ke tso di tswa ka mo mpeng o di tswa ka mo kae mo go nna mo mafatlheng a ka nno ka re ke rwele stena go fisa go baba ile ha seno ke nna spriti sela ngwana a founeng a re ba nnose sona ka tsa bucket-a ka nyaka bona ntho e leng mo nna gore keng go tswile senkgaga se tshwana le sa nonyane e nyane e ba reng ke mantshare senkgaga sa teng se sennyane ka tlhatsa diboko tsela morago ga tla madi le bjanong ke sa tlhatsa madi a ke tše selo he nka re ke tša nama fela madi a le a boa he nka re ke tša mafura madi a le a boa ga ke tše selo mo ke leng mo teng mo ke phela ka bogobe ka metsi le ko ke yang ko teng gore ke a lesong ka family gore ke a kae ke sheba ka metsi ya ke tšeo moroka a ke tsene go ya mathomo sesi a re go amogele re be re leboge go kgonne go fihla mo lenanegong o hloka thušo badimo a ba no kwatela motho ke botatemogolo wa rena ke bokoko wa rena ke bomalome ya rena ke boragadi ya rena ke boabuti ke bosesi ya rena ke bana ba borena ke nyaka go tsena tabeng ya gore go bile le mokhukhu o jile ngwana ka mokgwa wa thapo ebile mokhukhu o tšere ke ledimo go na le sešupo se se bontšhang gabotse gore ka molagare ga lapa la bolena le tsenetše ke ba babe ngwane go ra gore ka mo a tepalaetšeng ka gona a senke a etswa o ile a tšeiwa a berekišwa bošaedi a le gona ka mogare ga lapa tharollo ya ditaba e re ngwane o la gore re santše re ye go nyakana le taba ya gore moya wa gage o tla išega o le kae re o bie madulong mokhukhu o jeleng ngwana e leng lerumo badimo ba o pšhatlagantšha ba o tloša ka gae gobane go o bona ga o kgone go lebala ngwana gago ke kwele o bolela taba ye nngwe o re le bona mohlare o la o a tšhentšhe ba legala ke go kwele gabotse wa tseba gore ge o ka bona legala bošigo le tla go wena so wa tseba gore ke sepoko ene sepoko ke motho a tlhokofetseng o e leng gore ba thobotse moya wa gage ba o berekiša bošaedi goba ga ba lata moya wa gage legala ge le tokologa so ka gae le go bontšha se sengwe ene ge le ka re le tokologa so wa bona mafelong le šwallana so wa setlo sa bona gore le ile kae o tseba gore ka mogare ga lapa la geno le ketima le morithi wa motho le dula le motho ka mogare ga lapa mara fela gore motho le motsebe go tlo ba boima go lena why baloi ba ruile dilo tša bona ka molagae ba le ješa dilo tša go se kgonagale bona koko ba mo jesitše setlhaga sa nonyane o ntšhitše setlhaga sa diboko gape ge diboko ge di ka tsena mo go koko ga di tlo tswa gobane di o kry-a dilo tše di ka di fepang ka mogare ga mmele wa koko gobane mafahla diboko di a ja dipelo diboko di a ja megodu diboko di a ja di-kidney dipelo dikore diboko tšela di no ja ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di ka te phepa ka mmele wa koko ge di ka rata mara ka matla modimo di tšwele ene di tšwa di tshuma ke spirit
mola spirit re tseba se riang se bolaya o hloka go tseba gore wa ngwana ga go a tepalaile o tepalaile ga a šia note a o kgone go tseba gore na ke eng se se mo phušitšeng gore a tepolaye o ka se tsebe gobane ke dilo tša baloi o ka se tsebe ka lebaka la gore o retše ke dilo tše e leng gore ka mahlo o ka se di bone mara ka semoya o kgona go di bona o be a ne dilo tše a bolelang le tšona ene di mo fa maele a marong motho o kgona go tepolaya a re mola fetso tepolaya a thome go nagana gore ke dirile nto rong a go sa nento wa ka e dirang then o leka go tšhabela ka gae ene ga a tšhabela ka mogare ga lapa o tlo le tshwenya le lebaka gae gore le feleletse le nyakile o tseba gore o jele keng koko go bona la tswele le nyakile methušo ba le thušitše mara ga o be kaone wena gobane ga o tsebe se se jeleng ngwana gago o ne le ngwana šule o phasitše go pala gore a ye sekolong o nyetšwe ka morago ga 6 months o buile gae koko le yena o nyetšwe o buile gae ko go kwela gabotse go raya gore mathata a gago a mo go wena ne mathata a mo se se bušitšeng koko bogadi se ria gore bana ba gage ka moka ba bue bogadi gone bogadi lešika le molei ko mogolo koko wa o buile bogadi go beng ha ka bogadi ne ke sena boroko monna o nna nyetse nna mpeta ene ntlo e ne re nna mo yona ya hahe ya rena ne na le dinoha no tlo kra tša tšileleng go tsena ka monyako noha shi yona e tshanuka e mo di masofa ene se noha e nyane noha e khulu hore o pata o nna mo starring noha shi yona ka tloha ka ya ko mme o mo hona ko makapane kwa ka re ko nya ka thusa di noha tse he ke fika ko mme ola anta are o a tshaba ho ho ra ka mperekela motho ola ka di noha because dinoha tse di tswa ko beng ba tsona a ska mpotsa beng ba tsona ke bomang ka nna le dinoha tsela ebe ka tshabela hae ke nyaka stene ka tloa ka o nyaka stene ko khorong ba mpha stene mampitsa antare ha o tla o nyaka stene ka gore jarata e ke e kgolo ko morakwa ke stene sa kokwago ko nyaka motho ko haka ka sabo o tshila mola wa hae ka tlhoma ko morao ko morao ha jarata ya hae ka ha ko ka ntsha gate ka ntlela bjanong ha ke itse re bothata bo nna phoso ke dirile mo lefatsheng ke eng go bona ntho engwe le nngwe hona bjanong ha ke phela wima kore le he ke tsamaya le he ke re ke ko mo hae ke phela wima ebile ke tsaba le go tswela kwenta ke tlola ka mo ntlong kuku ke a go leboga o bo o phela le dinoga ke se se go tlošitšeng ka gare ga lapa go hloka boroko ke a go leboga mathata bogadi ga re a tšhabele re lwa le ona thata ene ge sera se nyaka go senyetša o lwa le sona ge ile re se go lakaletsa bobe o lwa le sona ka lebaka la gore batho ba bantši re fela re tšhaba gore dira tša rena ge ba nyaka gore kuša bohloko le rena re ba kuše bohloko re bolela se go ne le batho ba ba khwileng ba khwetše dilo tše ba sa di tsebeng ene ka lebaka lang la gore batho ba ba tshwenya ba fela ba re modimo gona ke bolela se go ndwa le koko ke masetlapelo ka lapeng la gago wena le ngwana le lla sello se stay o buile bogadi o boetse ka gae ba go nyaketše phisinyana ya pleke mo o ka dulang motsola le dulang gona ola le o bitša ka fane ya gama ke well a ka bitsa ka sefane sa ko ke tswang ko teng ka gore ba ntshe mahadi fela ene monna o be a ntiteya a sa nyaka gore re tswele pele ka gore re ka dira mmereko o ra dira eng ke go kwele
ge monna a se a nyala go fetša mosadi o sa bitša ka fane ya gago ge magadi a tswele re sa bitša gore ke deposit santse o feleletše o kgone go tšhentšha fane o bitše ka ye e leng gore ke ya gabo monna ga o ne phošo go o bitša ka fane ya geno o sa dumeletše gore o bitše ka fane ya geno gobane ga wa nyala go felelela ge o buile bogadi tšea batho di bušetše morago tšea tšheletele a ke ra o sa ria le bona tšea magadi a bona o ba fe ona gobane gore re taba ya lena a e lokišege mara ka sega ga borena taba re e dulela fase tšetša bogadi a re emenyana ka tšona koko ebile go bonala e le gore ga se go a nyalwa go felelela lapa šilile go kitima dilo tša bošego ka gare go kitima dipoko go kitima serithi sa ngwana o tepelaile ene bokotsi ba ngwana go swana le wa tepelaileng ka thapo ga go lo ebile a tepelaetšeng ka gae bokotsi ba gage ke gore a ka fetša lapa ka mokana ga lona ka gore ba ya go berekiša yena ene le re ga se yena a nnoša tepelaileng le wa rangwane o kae wa abuti wa abuti o kae abuti o ko phake bana ba ba swanetše re robadiše memoya ya bona bana ba ba swanetše gore batho ba ba rileng gore ba tepelae ba tswelele molaleng ngwana wa gago ba ka sengwa le lengwalo go bana go ne nto bohlokwa e leng gore re ka re o tepelaetše yona o ba ija ka gae o ba swariwa ga botse ka gae ke ne nneta gore ngwana o mollo o mongwe wa thieditšeng radio go nubala ge ke bolela so go tepelaya a se solution ke go ba weak ge motho a ne mathata a swanetše a dule fase a bolele le batho gomme batho ba palle ke go se lokiša mathata a gage ene le gona a se re go paletše gore o lokiše mathata o swanetše gore o tepelaye batho ba swanetše ba tsebe gore lefase le re phelang go lona ge o sepela so di-challenge di tšona mogauso ene o swanetše go tseba gore ke santse ke dile jwang le tšona a ye gore wena go thoma o hladiwa wa tepelaye ge mmago wa go gala wena wa tepelaye ge teachere e go gala wena wa go tepelaye ke go tšhaba go tšea maikarabelo ene ke go ria batho gore ba phele boima ka lebaka la ge e le gore santse ba phele ba šalane le wena morago ngwana gago ga a tepelaela ka lebaka la gore o motshwentše mama ga a tepelaya ka lebaka la gore koko o motshwentše o tepelaile ka lebaka la gore batho ba moretše gore a tepelae e le ge ba nyaka go motšea ba ye go mošomiša bošaedi gore a tla fetše ba bang ka gae baloi ba kgona go direla ditholwane tše e leng gore ba tseba re lapa le ba tlo berekiša tsona gobane baloi ba bantši ba tšhabaletswa ba tseba gore ge ba berekiša mohuo motee wa ka gae ba feditše ka kgorwe so se re swanetšeng go se ria sa mathomo ke wa go nyaka go tseba gore ngwana wa gago o robetše ga botsena lerope le le sa dule go motho le ne bokotsi gobane batho ba bošego ba tšea dilo tša go swana le tše ba di bea ka gare ga marope rope le la ge e le gore ke lerope le phiatleng le no tsoga le phasa la botša badimo la re phiatla mola re kgopela le re fe maatla re le tsošetše ntlo ya gabotse re ka se dule le lerope that's why koko a elwa le dilo tša di-dreads ntlo ya lwang le yona ya di-dreads ke e šupang go bontšha gore lapa le lerwele mathata le rwele dilo tše dimpe lapa la gabo koko le ya thubega nkano re le thubegile le manyalo a lena a tlo thubega mebereko a lena e tlo senyega mahlatsi a lena a tlo senyega gobane ngwana o mollo mong ga alla o swanetše go llela ka gabo lapa la batswadi le ka se thubege re le gona ge lapa le šwallana a re nyake mokhukhu le ge o ka ba le maseng ka mafoo o tla tsoša lapa la koko ra tseba gore ge re ga koko ke kae re o riela jwala kae family ya bolena ba le rile gore lelwe ene le bake ntwenyane e sa reng selo le sa tletše ke dira ntwa e ketimang mola ke no ba boloi fela a go ne modimo wa bolena nka reng o le bolaela batho ga go ne gore modimo a ka kwa tabola ngwana gage badimo a se batho ba babe ke rela gore re tšeeng taba e gabotse badimo a se batho ba babe batho ba babe ke ba ba berekišang badimo ba borena bošaedi gomme gore ge o e tšwa ba re re hlaba pudi hlaba kgomo re ya jwala
santse re nyake general ye e swereng ditholwane tša kua gore ke mang ge naga e ka tekereya e ne mahu a mantši a dikotsi tša dikoloi e ne mahu a mantši a dikotsi tša gore bana ba tepitšele bophelo ka thapo batho ba sa robale batho ba tšhaba nageng ba sepela o sa tsebele gore ba ya kae ba tlogela marobe jwale ka kgoši moetapele o swanetše o tšee maekarabelo a gore o nyake go tseba gore wa e nage ya ka batho ba khuruga wa e nage ya ka go tlala mahu a dikotsi wa e go tlala mahu a go tepelaya mahu a go tepelaya a loka gobane motho wa tepelaile moya wa gage o a seselela pele o ya go gahlana le batho ba le magaga bona ene ka nako o thomang go seselela ke nako ba thomang go tšea ba o roma ka gare ga metsi ya batho gore a tla fe ngwana mo wane ba ka mmala ka thapo a fetša a tla tšea bana ba 50 mo nageng ene ge ngwana a se ya robala wena motswadi goba ba gabo le ge ka ba gabo tate goba ba gabo mme go tlo ba le toro ya tlo le bontšhang ka yona unless le sentše letšwa gore a se ka robala mara ge le ile la re ge le fetša go diragalela ke diragalo so la re le ya morobatša mohu ga robetše o tlo o tla go lena ka sesego mohu ga se ya robala o tla go lena ka sello ene o tla go lena a fela a širela mohu wa go se robale mo ntorong o tla go lena ka ntwa o tla go lena a le bontšha le malapeng a batho so ngwana wa gago tlogela go tipudiša dilo tše dintši ke nako ya go lwa le babolai ba bolaileng ngwana gago ntwa mathomo re santse re lo le yona ke thapo ye ebile le lerumo la go tšea ngwana ga gore bereka yona gomme thapo ya gore nyakela barumi ba ba e rumileng gore e tle ka gare ga lapa e tle e bolae ngwana motswadi o reka thapo a re ke ya dikgomo mara la mafelelo thapo ye la itšee bophelo ba ngwana ka mo gare ga lapa price ya thapo ge o ka e lebelela ke bo ma 30 something ranta a e afford gore e ka boloka motho mara 30 something ranta eo e kgona go tla go bolaya motho ka mo gae mme a tseba e le ya go tlema dikgong tša gore di tle di apeele ngwana a ja tsene sekolo so ge ngwana a feleletše gabotse a ka stepolae ka thapo ngwana ga a feleletše gabotse a ka stepolae ka di-retex goba di-alpirin price ya ntwa e rekang a e wetse gore e ka mmoloka so ke nako re lwele ngwana go bana ga a sa le gona dira tša gage di tšwelele molaleng mara go ba swa ka moka ba theeditšeng radio le ba ba lebeletšeng Facebook please ge o ne le mathata dula fase o bolele le batho go tepela ya o tepakela mathata gore o tlo rue ke batho ba ditholwane tša metsi ya batho nto ya gore batho ba tepela e santse ba e tlogela because ke yone re hlollang gore ge dipula di tla di tle ka bobe gobane medimo e kwatile bana ba sesella ba no ba mo molaleng ene gantši ge go e tla lekula go swana le ka gae go tla dintwa go tla ditshele e le ge e le modibi wa baloi gore ba kgone go itirela boithatelo go ngwana wa lena le mmolokile ka lešata ngwano lešata be go fela go e ba le dithulano go ba be le kgona go no rerišana le bone gore le bereka jwang tabeng ya poloko ya gage ne re rerisane le utlwana ka poloko wa a bona ge e le gore be le kwana le tšwa la gage le tlo ketima ka lebelo family ye le sa tletše ke dira bagešo ge ba kgonne go tswalela lapa la bokoko ba lešia e ba lerope go ra re le lena malapa a lena a tlo tswalela e tlo ba marope go na le letšwa le le bitswang tata moloko le tswalela gore motse o šalošetše ka lešaša le bolaya gore le bolae lekgogo ge o ka kry-a tšatši le lengwe o e tebelela wa kry-a ga geno ba fela wa bona re ngwaga go feta re bolokile ngwago re bolokile le ngwago la re bolokile le ngwago la re bolokile swanetše family e go nyako tseba re fetša ke eng so koko ke tlo go thuša sese ke tlo go thuša gore o fole swanetše at least 7 days o gatoge dila o tloge kua o dulang gona gannyane legala leo le bonang tšatši le lengwe le tlo fetoga legadima le tlo tsena ka molagae
gobane legadima le sepela ka legala. Lasbone koko ye swantseng e šala ka lapeng la geno e kae? ne ke na le moshimane o mo one. koko o tlhokofetse. okay O ba ka ba ko mohae. Malome John o tlhokofetse. O ka ene kwa ke kopela bana bo ka mo familing ya bo mmagane o tlhokofetse banna and ha ona monna wa tlhokofetse mesolo le monate. Ya nkono ntlhalosetša ka makhua gore a sepetse jwang sese. Ke tlo thoma ka malome wa mmaka o tlhokofaletse ko motseng a tlhoko ko rona o tsamaile a tswa kwa mae tlhokofalela ko motseng wa batho ntle le go bethwa ntle le go wa ke kore go diragetseng ntle le go hlabiwa go thuntšhiwa go diragetseng. gore malome o mogolo o phele a phela ka montlong wa bobedi ile a lwala a tlhokofala ke yena na setse ka mohae and then wa boraro ba mmolaile ba molatlhela ko metsing ko letamong ba montšha pelo. ba mo segile mo ba ripa ntlhanela ya pelo e ke yena ne le lasbone ya bo mma ke yena ne tshwantse a sele ka mae kore ga botse makhua mantši a banna ba ba hlokofalang mola ka moka ga go ne le le gore re ka bala bolwetši. because of o mogolo ga a fea mmele o montlene o fiele ka mogare mololo mo feste ka mogare ene ngwana wa Suzi wa ipolaileng o ipolaetse ngwanyana o nna ratana le yena o ile kwa bongwanyano a fita tlhaba ngwanyano ka thipa ha fita hae ana haona hore ngwanyana o tlhokofetse o sule ke ha tsa thapo a ipolaya kande ngwanyana la modimo a thusa a ska a swane a ya sepetlele ba mo thusa ka pele mara ngwanyana o la hana mabadi a thipa and then okay before ba ke ra kholo hore ma ke ra ngwana ka ipolaile ka mole ba kwa bo girlfriend ya bo rata abo ngwanaka ba fonetse mma ba re atlekwa ne mma a tsamaya a ya kwa mma ha le motseleng o ke ra kholo hore bo ya bo ha yo senyehile mma a fitla mo hae nna ke bo ha ba mfonela ke fitla mo hae ke re ka gore kwa ne ba o biditse a re utlwa sello sa kwa gore kwa go dirahala a re fitla kwa re ke le mmengwanyana le bomme ba babedi le koko wa ngwanyana ra tloga ra nna go setupong ko pele mme ola o tlile le kobo e na le madi and then le thipa e clean ha ena madi a usiwa ka le mmoka mo next door ha botisa le mmane wa ka ba ne re tsamela ba buisa gore ba neng wa thipa e sena madi a re ke itlhatswitse ha re mmutsa gore wa o tlhatswa evidence ya maphodisa ha ra arabe okay the following okay ka mora ka re ke khopela yo bona ditshenyehelo tsa ngwanaka ko sepetlele ka gore o re ngwana o ko sepetlele a utlwana le nna the following day hour before sonte re tsamaye a mfounela a re family ya hana gore ke sepetlele le yena okay ka tswa mo yena maphodisa a founa ba re ba khopelong ke ra ka mo hae ka tla ka maphodisa ba tla ba nkera ka mo hae ha ba fitla ka mo hae ba ntsainisa pampiri ba re lesola ngwanaka ha lena case a uswa ka botsa gore ha ona case bjang because ko ha bongwanyana wae ba re ba butse case ko lona maphodisa ba rawa nna re itse case ya sepe mara ke kgopela maphodisa a na tsene maobane boshiu le tsamaye le ko bona maybe bona ba itse something a re because batho ba le kwa ba tswere ditlhako le thiba ba hana ka tsona ba re lena le re ba ska re fa tsona maphodisa ba le ba rawa late ka mo hae family iswe e ye ko maphodiseng a na tsene boshiu mme ba tla kry information ka nnete koloi e tswile go ya police station ha re fitla police station ra boa maphodisa a police station bona ha ba itse a ona case ako hae ko metleka a ona case ba tlo ha ba batla police le ba boela ha bongwanyana ba re tswa police station
so ko policing ba re bona ha bana case so o tshwere dilo tsa ngwana bjang o re maphodisa ba re mme ola a ra ba re ha ka re maphodisa ke rile family ya ka mohae ba rile ke se ka lefa dilo tse a usa ka ke mo a thomang go kwata a re no o rile mo rena ba re maphodisa ba re go na le case o tshware dilo tse until sa mathomo o tla tsutse thipa o re thipe e tlhabile ngwana mare thipa ena madi o tlhatswe thipa o tlhatswe evidence ya bapodisa no o re kwa wa rona le case ko policing ba re ha ona case ka then ha re fitla ba fitla a usa go thomo ba le engaro o tshameka ka rena o rira ntho e re sa itlhaloganyeng and then a usa ka a boa a founela ntate ola a berekileng ngwana o ne re kopokala a robaletse ngwana ntate ola re kweng boa le tloheleng dilo tseo kan the following day furu ba phone ba re tla le tseng dilo tsele a usa ka a tloha le mme ka mo next door o tsamile le bona mamje la bobedi a ke sa pula ba tsamile le mama ba ya kwa he ba fitla kwa a ba fa ditlhako ba fitla mo tseleng before ba tlo fitla ba realize gore tipa ela ha iteng ba a usa ka mo phone nela a re mo tipa ha ite a re tipa ke e bone itimetse ha ke itse mo ke beile le ka je go tipela senkerekere le ne le boshoga ka kang gore ngwanyana o be go se nemo go bontšhang gore o tlhabile ka thipa ke kopane le ena maketho o ile wa dula fase wa bolela le ena ngwanyana la ke bolela le ena ntho a mpulitseng kone o le susan mme ratang ke kgopela o nyake le ratang thuso because ratang o tlile mo nna as an animal e le ntho e nngwe fela ke karabo mphileng yona ka re mare bjanong ba re o ratang o tlhabile ka thipa a ratang ha itse o tlhaba motho ka thipa no ka re wa ntshega wa itlhaloganya and ke kopana le ena ko marapjanong molo a se kopane le ena mo tseleng ka re and then ngwana ke kgopela e yona le nako o ntisetse ngwana a ntha nkaraba a re this way ke tsere bana ba ka ke tlohile ko hae ha ona peace because of lesola ke le nna ka mohae ke lwa le bona because of lesola ratehang o itlhalwana so wena ke kgopela o nyake kgopela o tswe le ratang because ratang ha tla monna ne le se ratang ne le mphofolo ya kgonagala sese a ke re ba kgona go apesha ntoela gore ga o ya go motho wa gago o ye o tletse ke pelo banna ba bantši ba bolaile basadi ge o ya go nyako tseba gore o mmalaetšeng lebaka la gona ke lebaka le e leng gore beng ka no re sorry bile le go mo bale go be go fela ra nonwa metsi ra tswela pele ka tše dingwe that's why ba re ngwana o tlile se ka phofolo so ge makoti a gago a go botsa re nyakela ngwana ga go thušo o nyako bolela ngwaneso no it's fine mo fe microphone thobela a nna ka lebitso ke nna kentse ba ke tsamaya le bona ke ragadi Susi and then le bokoko o mongwe gape wa ba bolelang ka ena ba reng o ipolaile gape ke abuti ke ngwana wa ke abuti re ba bararo go ne le twin mo go bona ba ke matwini ba bedi ba wo wa ipolaileng wa ka gae o ipolaya marago a gore cousin a ka ratagang a ipolaile ena 3 months after le ena a ipolaya gore se ba kwa keng ga re tsebe a se motho re ka reng wa shota ka gae ore o shota eng ga a shote eng ga a shote selo ka gae lebaka le note e ngwadileng mo gore na e make sense gore o ngwala note o no re gopela fela tshwarelo gore a wana kirile solo tshwarelo ke yona eo le nna re sentse re sa a re o dirileng o no gopela tshwarelo gore ke ipolaile ke gopela le ntshwareleng ka ntho e ke e dirileng and then ya felela gana mo ga a tlhaloso re lebaka la gore a ipolae ke eng Professor Mremi o bontšhitše mo goreng lehu kapa re mahu a ga thoma ka morwago sese o understand tate mo o fetša go tlhalosa gore bo maloma lena
ba tlhokofetse ka tsela ya mohutamang. And then Moroka o buile gape o bontšhitše gore baloi ba lemogile gore bahu kapa di-family di bea majwa after batho ba fetša go tlhokofala. So that is why ba tšea motho o mowane ba mo romela family ya gabo gore e be yena a senyang. And then go nyo le rena re ka focusa godimo ga mahu a mabedi a mo morago. Ganeng mo a gone problem tlholo e ko godimo. Ene tlholo e leng ko godimo ga gone ka mgo e ka setleng ya hlola mathata ka gona. Ke thaletše polelo ya ge sese a re ke nyetšwe kore ka gare ga period e nnyane. Sese o buile kore o nyetšwe a boa bogadi a felela ke mmereko ngwana a tepolaya. Dilo tše ke ka moka ga tšona ga gone ntwe ye nngwe e tee e botsana ye a beng a ka te tshwarelela ka yona ka gare ga dilo ka moka ga tšona. Ga gone ka mokgwa o ka bang le phisi ka gona. Sa mathomo go bua bogadi ke stress. Sa bobedi go felela ke mmereko ke stress. Go tlhokofalela ke ngwana ke sa mafelelo. Moroka o bontšha gore legadima le tsamaya ka legala. Ge o ka botšiša batho ka moka ga bona ba ba bethileng ke magadima ntwe ba e boneng ke legala fela. And it can happen gore e be e swanetseng ke be e le kgale e diregile ntho ya legadima mara ba gore e no ba le ntho e leng gore e a ithiba. Ge ke theeleditše Moroka taba ya girlfriend le mošimane e na le dilo tše dintšhi ka mogare, mara nna ke be ke sa rate gore le focuseng mo tabeng ya kua ga bongwanyana wola e tlo le diba. Ene maele a ka go lena le go batho ka moka ga bona ba batlang mo pitšeng tše kgolo ka re ga dillo tša bona ka moka ba lla le ka taba gore a re kwane. Ge baloi ba romela moleko ka gae ba romela le moya wa hlakahlakano gore batho ba focuse godimo ga ntwa ba šikologe moleko. Ge batho ba lebeletše taba ya ntwa moleko o fetša batho, moleko o go batša batho, because of go nwe le nna ke lebeletše gore nna le wena a re kwane. Always ge ke nagana ka wena. So lebaka la gore go be le moya wa go se kwane ka gae, go ka no bona o sa kwane le ngwaneno kapa o sa kwane le motswadi ya gago, o tsebe gore baloi kapa dira di go lahliša side, di nyaka gore o focus mo ntweng, and then go be le ntwe go go batšang ka side mo sa e bone. And sesi ga gone ka mokgwa wena o ka tsogang o lokile ka gona. Moroka baloi ba tlhoile motho wa dipono kore moloi mo a fedileng ge o le motho wa dipono go ra re wena o sera sa bona, because o bona dilo tše bona ba di dirang ba tlo go bolaya. Ene ntle le taba ya gore ga o robale o robala ka bo 4, ge o ka lebelela mmele wa gago gabotse o ne mathata wa bajo mmeleng o ka no bo sa kwe selo wena, o ka no bo te kwa o le gabotse. Mara ke dumela gore motho mollo mo ga go lebeletše wa bona gore ga wa te ke tla mmeleng. Ke dumela le taba Moroka ga bolla ka taba ya go gatoga dikgato le rope ka ga ya la loka, is either re a le tsoša go ba re a le phuma. Magorena taba tša gago di a tšhoša man. Wa tseba gore
moroka motho wa go tswa ntlo e phelang mo mmeleng wa tsare ka teng ka mokgwa go fišang ka gona ga go ne ntlo e swantšeng e dule ka mo e phele so mara ene se phela gape seboko se a ja so a re sure gore mo go koko di tswele ka moka gape diboko tse tse dingwe di ka no be di sa šaletse di tswela pele di muša ka mo maleng o sa tlatša madi koko mara go robetse ya go ne mantšwa o felang wa kwa a bolela nna a ke robetse ke khopetse dipilisi gore ke tshware ke boroko ne ke sa se robale ne ke tshwara ke boroko he ya ko bo 3 ne le ona ke robalang ka bona mmele o ha se wa ka ke fedile ko re nna ko mokgo ke ipone ke fedile ka gore le diaparo tsaka ke di notlile tse tsotlhe a se mmele wa ka ene le ngwana o setlogolo sa ka se nna sala le nna le ena o mo pelong yaka gore o mo pelo yaka mara ke re ke a itebatsanyana ga ke kgone ge ke tsoga flu ke lebelela koko gae kokwa pelo yaka e a ifala ne ke sa nyako ba bontsha gore ke motho mo bjang ka ngwana ola ke re se ke ka ba utlwisa botlhoko ko pele ke itshware ka e le gore ke motswadi mara ntho ya ntša a le ropele koko gae ka mola ntlo ya ka mo gae ne ntse pila go nna a buti tlare ka mo teng o epile ntlo fela ka mo ntluko mo gare ka mo a re o nyaka go ira thabene a epa ka mora epa ntlo e ntse pila e na le dirulelo e peleletse na le mabati e na le mafestere na le diharteng ya re no a buti tlare a tlhokofala a robala hwaya a o so ke mo latellang a o tsa masenke a le ko godimo kwale a re masenke a ke tšhelete ya gae ka ya ko wena ka rausi a rwane ile sekwampotsa selo ka itidimalela ke tshaba go bolela a ka re bolele dilo tse bete mo radiong ee ke tshaba bolela gore o ntheile a reng wa bona ntate ba re ke koko ke moremi ntate moremi bjaanong ka itidimalela ka le gore ga ke na selo ntlo e lenke sentsane e ntse pila ngwana wa usi wa bo a o tsamaya senke koko wena a tloa o ira thile house koko hae kokwala a re o nyaka o phatsa gore lo tsa di bereke pile ke he a ira thile house ka mo jarteng ya mme a o tsamaya senke ona koko a usi kokwala a ira thile house e kwa yona ka mo ngwana wa tlolosa ka se ikganetseng ka mo yona ke thile house e le gore e rilwe ke malomahena o ra butai ke malomahe a re nya gore motho wa habo motho wa kokwahe o ske wawa he re nya go phasa re tsene ka mo tina o ela e wele ntlo ke le rope ha re iso re ira bjang ka le rope lele ka gore nna ha ke na matla ntate moremi ya gore nka ya ka mola ka gore ke boditse gore ke seke ka ya ka mola ene motho ola ba o file moshimane wa ka nna before a tlo tlhokofala o le motho kwa Godfrey le seke la mmakisa one a re biditse ba botlhe ba bjaanong ngwana wa kwa moshimane o le ena o nkutlwisa botlhoko ntate moremi o nyetse ke sa itse ka white wedding a nyalla kae a nyalla kwa phake kwa mofomme and then lenyalo la gore le tle ka mo ga gabo ka mo le bile go kae ha le teng le mahadi ha ke tso a isitse ke bo mang nna ke utlwile fela o tla koloi ba re ba tle lenyalo ka rao lenyalo la mang ba re khande ka mo ya ona lenyalo na ka re aowa
ba nkry-a ke ntse mo setilo mo pela ntlo batswadi a re dieng so e ke utlweletse mathata a lena ka moka ga go ne ntho e tlo mo palelang mogala bo ke department ya gage go ya go checka gore bahu ba sweleng le ba ba tlhokofaletseng metseng ba latilwe ba robetse ke department ya gage thapo tse bana ba ba tetekeletseng ka tsona le diswere ba ilatlhetse ka mošimeng okay a gone phoso mohlomong ke ka mokgo le kry-ile mmaele ka gona from ko ngakeng e le thušitšeng go lokile and then metse go swara go lwa le dilo tše di leng gona ka mo jarateng and all the stuff ke department ya gage mohlomongwe le taba tša go hlapa dififi for bahu ba ka moka ga tsona ka nako nngwe a senke dino ba gona di bile gona a re tsebe but ke nagana gore moroka tše di šetšeng le process ya gore re tlo thoma le bona kae and then ra fitlha kae re tlo di bolelela ka mola reception ge re tšhaiša before re phatlalala jwale ka ge re tlo re dira ke lebeletše lebaka la gore ba le ba bang ba le ba ga phahla ba tsene re kgone go kwa sello sa bona tše go ya ka nna ka mokgwa ke ikweleng ka gona re di kwele ka moka tša gore okay tate nna ne ke nyako le botsa problem ya ka le nna ke berekile ko Pretoria ko Struben Street for 15 years ke bereka ka Bodelnut ka lwa le makgoga le mola ke rekile di-taxi batho ba ke berekang le bona mo ba ra makgwale ba re nna ke a uswa ka ngala ko mmerekong e ke ngala ka tla hae dikhumbi di a bereka tšhomo ya ka ntseya a re mona o ka se tšwe ke botumo a re mmerekong a ntsentsa mmerekong ko Alert Plumbing ko Eastland ya re ke le ko Eastland ke tshwere komiki ya tie le sento re ko nna hatsi kawa re go na le auso mo motho go a ka ntshwara gore ke nne hatsi he ke nna hatsi mola ba bitsa makgwa ba di first aid ba he ba fitla mola ba ntšheka ka nna ke sa bona selo ke di betse ba ntšheka he ba ntšheka ba re no bona ba bone selo ena tshomi ya ka wa kwa seabe a khopela vene ko mmereko ga ntseya a nkisa hae ko nokane ka tsamaya mo hotlhe mo ke nyakana le thuso ke sa kgone go kry-a thuso ene ne bo sena saene ya gore bo etla bolwetse bo matsatsi a bo na le saene o tshwanele ka tšeko ne ke le ko dikgomong ke bukile gore bo etla bo nyako ntshwara ka mena difeiši so ge nka mena difeiši ka ira so bo a tshaba go rara a bonnormal ya ne bo kgona go ntshwara sontaga ke afternoon ba ntse ba nkise tleliniking ba ngwale boreife ba gore ke iswe sepetlela ke sa ipodi ko phapama ka mantaga kore 6 to 7 days ne ke kgona go idibala ke sa ipone no ba tla ihlola papa processing ya gore le thušiwa ba tla ihlola and then ge ka ba ke meleko ye e leng gona ditaelo di gona ka kua ga moremi ka mola ba tla botlhokomela ya ke bona o ka re koko o emiša letsogo ene ngwana wa ka o ne ke kgopela gore o rata go itse goreng tatahe o ko kae ke mang bjanong ne ke kgopelang tate moremi gore a ka thuša ngwana wa ka o because le ge a lwala o bolela nnete ka bolwetse ba gae ke a tloa ka dikota ko gae ke ikwena ko fetsa dibeke le kgwedi ke a e fetsa ke ntse le ena a šašarakane a sa phapame a sa reke jale koko wena ga o tseba gore papa ge ke mang ao ga ke itse jwang ne ke santsane ke le o monnyane ge a tla lefatsheng ke tlhalefile mara ke sa itse gore bjang dio di tsamaya bjang a ke mo itse nka bolela maaka koko ke ngwana gago
ke ngwana ausi ga ke mo itse ya no ya kwagala jwale ee a re emeng ka mola reception batswadi tše dintšhi re tlo di feleletša taba tša lena le tlo thušega mo e leng gore a mangwe a malwetse a la kgona go a tlhalosa moki le tlo re fa ona gabotse nako e gona le tlo re fa re tlo ba le nako a lena enough ya gore re boleleng le lena gabotse ntene re tsebeng gore na re tlo thoma kae re ya go fetša jwang le lena a go tsene ba le ke bona o ka re le labone o ka re tlo tšwela pele le bona ba ba tsenang gone jwale ba motheletši ditaba ke tsona tše magagešo batho ka mo malapeng re swere boima wa bona o le motho gone jwale ge o theeleditše radio so bana ba motho ga se ba go hloyana bana ba motho ga se ba go lwela ruri ge le ka bona ka mogae ka mo khelelwa e bana tsebang gore ntwa e ke ya go le robatša fela gore le palleng ke go bona meleko ge e tla gore le tle le kgone go lwa le meleko go ka bona o sa nyake ngwana mmago o tsebe gore go ne le ntwa e leng gore ba nyaka go e berekiša mo go lena le tlo e bona mara ge le sa kwane le ka se kgone go e bona ka baka la gore le tlabe le focusitše mo dintweng jwale go o sa kwane le ngwana mmago hlokomela go se kwane le yena ge o e lwa le yena hlokomela go lwa le yena a batsena ka ba jene le ka tsena ba gešo ga di meeting o kwa eng go khuluma mang jwang ka re go tlo bolela Zanele le mmage ke bona ba tswang ditaba Zanele ko fe mo sharp ai wa ngwana ska tsena bana ba lla ka mo lokiša ka kwa malako ngwana o nolla gape mola le sa swere ditaba tše bose le sa kwa right goga le kopelwana le ngwanešo le o tlo go le batamela gore o kgone go kwagala gabotse ge o e tla go bolela o ba re go khuluma bane khuluma mama alright re a leboga batswadi gore le fihleng mo pitšeng tše kgolo le kgono nna ke nna ka kapa ke Professor Moremi ke ngaka borena ya setšo go tšwa lefase la ga Matlala Ramošebo ke yena e leng gore re thušana le yena kudu mo lenanego la pitšeng tše kgolo karolwaneng ya tharolo ya mathata mo e leng gore o tloga a tsenelela kudu jwale ntle le go senya sebaka prof a eno ba amogela ke moka re fe mmago Zanele ka mo mmago Zanele a re fe go le le seborala thobela ya a ke ba amogela malome ka kapa mmago Zanele le sesi Zanele le kae Sibona njani? Siyakhuluma la niyaphila mama okay nibuya kuphi khaya Kwaphahla ba. la kaphahla okay inkinga yini makazaneni Mina nginokuthatha lapha ngihlala la e-RDP nginezindlu la e-RDP ngihlala khona maye lapha isihlala khona e-RDP akunabuthongo akuyazi nanginakuthula ebusuku nasilele kugijima izinja suthi ziyaphambana ezinye ziyale nangasisi izinja bukatsu nangasibukatsu ziyangihuluhulu so asikhoni ukulala akunakuthula nabantwana aba sesiyahlangana asizwani asinakuthula ngaze ngakhamba ngaye ekhaya sengithiye kunjalo sengihlala ekhaya ngike ngakhamba inyanga epheleko ngaya kwababustrem nje singokufuna usizo lelo ngoba ngibona nabantwana bayazi ukuhlangahlangana sizwana asikhoni ukuhlala kuhle asikhulumisani siyalwa maye ngathi ngokufuna usizo yazi ngafika le kwababustrem bangitshela yazi amathatha bathi emzini lwala sihlala khona kunento egujelweko isilwane esikhulu mara bakhona ukusibona ukuthi yini sigujelwe solo ngathuma amaroom ngo 2020 solo nanje akapheli
nemali ayihlali yena nginamagundwana amancane agijimako nawuthi uyalibetha liyabaleka igundwana lakhona solo hleli njalo amaroom layo akapheli nangithi ngizokuceda ngitsho ukuthi ngizokuba nemali ngirholela umsana lo mara imali ayihlali asibi nemali akunakuthula nekhaya sengihlezi ngibaleke lapha ngekhaya nekhaya nginakuthula sengihleli kunjalo ma ngibona sengiza la ngifuna usiza ukuthi mhlawumbe babustrema ke bangihelebhe ukuthi ngeke bakhona ukungisusela inkinga le esejardini ngikhona ukubuyela ngiyohlala lapha kusho ukuthi ubalekile lapha ma ubalekile ekheni kwaphahla iye ngisekhaya njenganje kwaphahla ikhaya lapha kusele bani lapha la i-RDP lapha akunamuntu uvalile iye ba wo umuzi lo unenkinga ngowakho iye ba okay isizo le ufuna ukuthi ngikuncede ngalo ufuna ukuthi sikhiphe lento le bathi khona lapha ekhaya iye baba bengisho njalo okay Zanele wena ukhala ngani
ngoba yasikhona ukuhlala lapha ekhaya and ingasidala uzokukhamba ngizele lokho kuphela zesikole ngifuna ufuna ukuthi sikuncede ngale ndaba le tokoloshi nokunceda umamakho Mm, hayi lezi sikolo mm. okay siyabonga Zanele siyabonga Zanele okay mama Zanele anyaka isikolo akere o nyaka re mothushe ka tokoloshi re tlo thusha Zanele ka taba ya tokoloshi fela re ne batho ba ileng gore ba thusha batho ka di-certificate tša security problem ya security ke it's a part ya sekolo cause santse o tsene sekolo so a gone gore re ka monyakela di-donation tša gore batho ba mo thushe ka gore a ye go dira di-grade tšela batho ba di dirang tša security cause ke tše ding ke part e nngwe ya sekolo mara jwale gone boyfriend yona e tla nyakang go tula le Zanele a sa nyake future gape papa ngwana ga go theeleditše go o ka no re a se e o itletše mara re a e bolela e gona kere no re tlo ba le problem ge motho a e tla nyaka thušo mara a nyaka gore mo thushe ka tsela e yena a nyakang ka yona ntwa mathomo malome ka kapa Zanele sa le ngwane o monnyane thata ene a re tlo thusha Zanele ka go ya ka mokgwa yena a nyakang ka gona no tokoloshi e kgona go tlogediša ngwana sekolo tokoloshi e kgona go dira gore ngwana a no ba le enka go dilo tše e leng gore a di right wa ikwešiša mama so re nyaka gore ge e le gore Zanele ke yena a ngwaletše mo a nyakang thušo gore re go thushe Zanele santse a tsebo gore a re tlo mo thusha re tšea leside re tlo thusha e le gore re nyaka gore dilo di loke di be gabotse ka lapeng la gago le yena a loka a be gabotse a ke re le wena o mo nyakela thušo so re tlo mo thusha ka dilo ka mokana ga tsona o dula kae go ntšwa le Zanele Ngihlala kaphahla ga phahla mo ya go kokwana ko go lapeng la mama ga go šetše mang go a ntšwa gone motho ba tšhabile ga ge le le kua ga mama go Zanele le bona eng asiboni nex ke rela re gore le tšhabe kua le tšhabileng yona ntho ba reng e epetšwe ya sibalega yona and masila ngiputanga ngilala nomuntu endoda okay lo muntu lo ukuhlupha every day or mhlambe undlulisa amalanga so udlulisa amalanga okay re tla go thusha ka eo ke eng engwe o nyakang thušo ka yona santse o bereke Zanele santse o bereke tokološi a se problem re tlo no go hlapiša ra itloša ya tloga mo go wena ra ga geno ra bereka ra epolola nto e le tshwenyang ye nngwe thušo e le nyakang ke eng Zanele se ke la tšhaba go bolela ka gore letlile mo a ke re letlile o nyaka thušo bolela dilo tše o nyakang thušo re go thuše ka tšona if o ne enga bolela gore nna ke na le enga then re kgone go go thuša ka enga ye gore e kgone go ba gabotse e tlogo mo go wena enganginayo o ne enga ne ufuna ukuthi sikuncede ukuthi isuke la kuwe okay mara wa tseba nna ntho engwe ya go mmakatša o sa Zanele le kgonne ke botse le wena mosegare awa ke boletse le wena maabane gape ngakhuluma nalo ntini zosibiza mara wa tseba re ntwa go mmakatša o nna be ke bolela le yena mo founung Zanele a se yena o aowa gore ke re a se yena le yena ke boletse le yena the reason why ke re ga se yena attitude mokgwa wa o šomišang wa go bolela ko founung le wo a se o moane that is why ke re wa bona Sera Moroka ge motho a ya thušong se ema ka pele motho o ba ka morago so that's why ke re go nubale ngwana o hloka thušo a gone ngwana a ka no re yena a nyake sekolo a go kgonega ene go nubale o mo mmeleng ga le soke ngwana ga go tlo fepa ke eng yena a sa nyake future mo bophelong ba gagwe boyfriend e dulang le yona e mo imišeng go nubale e reng ge itheeleditše motho a sa nyake future mo bophelong then bana ba bona ba tlo phela jwang bona bo phela jwang le ba babedi
ene ge e ka ba e le ba babedi ba swana ba nyake future no go ra gore go ne le bothata gape because always moroka batho re ne ditoro ka mare di feile ditoro tse di seke tša ba gona mara re swantse re be le tsona o ka seno gore na a ke nyako o bereka a ke nyako o nyala mosadi na a ke nyako o nyalwa a ke nyake selo no ne problem mara ke dumela gore ge a ka thušwa go fološwa tokološi e leng mo go yena then tlhaloganyo go tlo ba ya gage o tlo kgona go nagana ga botse jwale ka motho a feleletseng jwale ka ngwana ke a leboga e tswalelo ba 34 number magageshu a ke le leboge ka batheletši ba MCRS ke leboge ka difo ka mola Facebook ke leboge Magozanele o tlile la mo radio sizokunceda mama kusasa sizokuthumela abantu bazokufika lapha ekhaya lento ekuhlupha sizoyikhipha uZanele sizomnceda uzanele ukuthi azokwazi ukuthi athole incedo umuntu eze lapha ekhaya ngizokhona ukuthi uzanele sikhulume naye simwenzele imithi lento emhluphayo khona ukuthi isuke uzokufika nini uzanele mani ngibiza noma kusasa ungafika ya ufike uzokuthola incedo ngisho ya ene baba nginesibawo umsanami lo naye ngikhambile naye khulu emasondweni nawo bathi kunesiwalahlekela skipa sesemncane magorena dilo tšeo ka moka ga tsona ro di bolela ka kua a ke re go ntswa le ge ba re ba tlo o thuša wena a ba tlo o thuša wena o nnoši bo o thuša lapa la gago ka moka ga lona re a leboga re lebogile magagešo nna ke nna morwa motšha maubane ke tsamaya